Eswishna Keshwana, Makichelanan con Ilon Bayena, Makichelanan con Ilon Bay redes sociales, Ao Japiswat Kulal Comam Dios, Chia Yiban Yet un tiempo al ti, Hun el Shamas, Chonapni Pashokinun ko enlace ti, Yin Hunko programa ti, Ye Chico Kuyunis Anes Comam Dios. Y la vías kait un tiempo al ti, Lanan ko Kaha Yek Bay Hun Mundo, Tulshivil Zetietal Chiahkan. Ay Yop Takilal, ay Buchual. Ay sawenal, ay ahkulal. Shiwil makchel chiok ahkulal, yin hunok shamakchel, yuh al setietal ay bay, yuh tolkawal ay smulnahil, yuh tolkawal ay stumin, yuh tolkawal ahnabal chiutba. Shiwil chichon kulalil, shiwil yop kulalil, chiahkan shol anima, kastol ahunti, chije, chonya destruir, yin ko unidad, chije, Chiatok kuskulal, konanko sol, kashok shabaital, chonyitok. Kawal, miman setiet nehtojunti yin konabal, yin ko pishan, tatol ayonti, chico hak puerta, kashoktok yin konabal, kastol chije, choya destruir, yin ko hunane bilal, yetok eptol, wach hakon yetok, maeptol hune, kahanone yetok. Shanayutu. Ahí dun cholan el ti o con kan habyiban un tema shiashkati la envidia. Yin kan hobalchi halashkati hun sawenal. Shanayu tushin warcha saya Biblia wetok o gilis kanes comam Dios yet controlan el ti by Gálatas 5:26. Shis kanes comam Dios ashkati y en español o lecturail. No nos hagamos egoístas, promoviendo competencias unos con otros, envidiándonos unos a otros. Shis anes comam Dios. Aye chiquilon kaiti eswishtan keshwana chama apóstol Pablo, lanan kanhab chambay hun iglesia, Juliet Galacia, yutolabay hun lugar tu, atukahan hun bulaneb anema, titnarin hun inatile chik celtas ma galos chantol chik gálatas acham apóstol Pablo yet mashek cham yalon canelis anes comam Dios mashun kan hun iglesia bayul yet Galacia shanabay tulanan tzibela ito hun kartati chantol ay hun exhortación chial cham apóstol Pablo kaiti shiashkati no hagamos egoístas. Amo habsha yob kulalil, amo habsha chichon kulalil, yin hunok shamakchil, shis anes comam Dios. Shanayutushin, akaiti ojil tech, kokuy banil, yet hun cholanil ti, eswishtak kaleshwana. Aechi hilon hanek ojiban is definición hun kanes chiyik, envidia, a hun kanes chik envidia ti, mayal hala aton hun sawenal. Falta echalon escanes comam Dios kai titol ayon creyente onti mansha mohok tol chico beibalnej hun beibalesti yuh tol kawal yob satak comam Dios. Chuchi hinkulok hila sechalelap no hun kane chik envidia ti ay is definicional. Shiashkati, la envidia es un sentimiento natural en los seres humanos. Es un sentimiento de tristeza o enojo por los bienes y privilegios que otros disfrutan. Tischale la pnojunkane chiyik envidia. Shiashkati yinkokan jobal ahun sawen alti chi ay yine anema. Kastol ay chiyilon hunok makchel tol shiwil setietal ay bay hunok sha abaytu chipitsko ahun sawen altu ay hun kuskulal chapne okin hun makchel tu y después kaschitit hanik ok isiowal yin hun makchel tu yuk al setietal ay bay kash yuk apash set kahayek hun makchel tu yuhtol ay bay yuk hunok setietal ay ayon chije chonala y envidiar.
Cash puede ser capaz yuhtol shivil setietal ay hunok makchel, chije capaz chachok kulalin macha sawenalin. Puede ser yuhunsanok ikbehal, puede ser yuhunsanok sha privilegios, tol ay hunok makchel, ay wal makchel kawal helan, ay wal makchel kawal ahnabal, ay wal makchel kawal sobre capaz yilon ba, cash kawal watch be ismulnahil. Entonces abaitu chipitz o ahun ane chik envidia mahun chik sawenal. Shanayutu acham apóstol Pablo chial chambaye iglesia Galacia ti tol ayon ti shi mansha komohok kobei balnen hun santu. La palabra envidia alude o apunta al deseo de arrebatarle lo que uno posee. De modo que la o el envidioso no solo desea lo que el otro tiene, sino que además pretende quitárselo. En ocasiones, la envidia puede hacer que el envidiado muera a manos del envidioso. Hay chiquilujane goshais, definición kapashiban hun envidia ti, chipitzko kapashahunti, yuhtol taahun ok makchel aye chilo ni kawal wach ay chamti kawal be wach be mulnahil chamti ma kawal malman chamti hunok iscarro ma ay ismimeh negocio chamti abaitu chipitz ko ahun ane chiyik sawenal kastol ahun makchel chiak on sawenal din hun shatu manne asane oktol chi yochi hoko manne asane tolchi yoche chia yop kulalin palta tolchi yoche kapastol chi yilwal yetok isat lahwi aitzetiet al hun makcheltu. Es que es propósito hun envidia ti manach envidioso tu tolchi yoche nach chil huno yet anemail tolchi titiban tolchi ya fracasar tolchi lahwi aitzet yetal kawal war shakalchi abnach kawachitzalo nach palta ayet chilo nach envidioso ti tol kawal chahkan setieta lai bai hunok makchel kawal chititio wal nach kash chicho nach kul nach kash chiagon nach isawen altu kash chioche shakal nachshi tol ahum makchel tol kawal lana nya superar tu chiyil nach yetok isat tol masanta calchicam hun makcheltu. Tish is propósito, tish is yochuan nach envidioso ti. Paltajohtak el sigli bileyetok, acham apóstol Pablo, chial chamashkati, yutol hay un creyente on tishi, mansha como hochchico beibal ne hun santu. Hohtak ne el sigli bile shwishtan keshwanab yutol amakchel mas pitzko ahun sawen al tiyin ma hun envidia tiyin aton hun chiyik Lucifer aton Satanás yet mas yiluni tol akomam Dios kawal chok ail al bay kawal chi ilay kancham kawal chok bit baycham mas titwal hanekok is sawen al hunti mas titiowal mas yak on yun haywan ok evangeles baysatkan kash mas yoche mas ya owalin komam Dios palta mah tsakayok mas oklay kan aiter yulyiban inalti shantol ak al ok nakdu chimul na ok yinis nabal nak envidioso yet kun tiempo alti yet warash katushin chiyilwal nak lahwe aitzet yet al hunok makchel yulis ab kash chiyilung kapashnak tol ahunok makchel tu chiya fracasar kawal chitzalo akul nak envidioso ti. Hasta si es posible, chioche naktol chil wal kam hun makcheltu. Manasa ne oktol chilahwi ay setak yetal, paltal tol chioche kapash naktol chikam hun anematu, kawal chitzalo kul nak envidioso ti, kawal chilena chilnak. Shanayutushin, amakchel chibeibal nen hun chik envidia ti, kai tuyili bay ayik isnabal. Lanan kobeyin. Kobabel punto shashkati cómo surge la envidia. Zetuel chun pashpitzko ahun sawen altu, hun chichun kul aldu, ma hun yob kul aldu. Tirse chun
pizco ahun sawen alti. Yuhtola ayon anemaon ti shiashkati tol amchi ha aceptar tatol ay hunok shamakchel tol kawal wach ay kawal wach beyi kawal ay smulnahil kawal ahna balchutma nunca chihoche chiha aceptar tish baital el yich hun chiyik envidia ti yuhtol ayin kopishan ashkayalo hun kane término psicología. Dentro de nuestro interior surge ese inconformismo con nosotros mismos. Manin hun okshamakchel chitit hun sawen alti paltatol hin chipitsko aho. Aye chiyilon kosat tola juntu kawal wach ay yuhtola juntu kawal lanan yahkan ismul nahil yuhtola juntu kawal helan kashkawal ahnabal abaitushin amchi hoche amchi chako kul abaitu chipitsko ahun ane chik envidia ti mahun chik sawen alti kastol cuesta wal cochaon octo junto yinko nabal cuesta nos es difícil aceptar que el otro sea más inteligente con nosotros. Nos cuesta, nos es difícil aceptar a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, cuando sea más organizado, más talentoso, más inteligente. Ajuntu, kawal kamchichako kul cuando chila yutola hunok makchel kawal ahnabal kawal shibilis helanilal ayet kawal aisnabal hunok makchel kocha lanan hila ayuh chihabe. Y eso nos cuesta aceptar. Yutola ichi hiloni kawal ainabal nachtu, awal ainabal ishtu, kawal wat iumbei baeb tu, kocha tolchon ila aichi habe, abaitu chipitsko ahun chiyik sawen altu. Shanlanan hiloni, ¿cómo surge la envidia? Mayal hala, tolhin chipitsko elok manin hunok shamakchel. Shanaitun son el disin ojila junsanok personajes bíblicos tol mas bei balnen hun chiyik saben alti. Cuando la ofrenda de Abel fue de agrado para Dios y la de Caín no. Caín mató a su hermano por causa de la envidia, según Génesis 4, 3 al 8. Abaitu chialtech yuhtolayet mash betia con Abel ishaham balbay komam Dios yetok yushtag chiyik Caín. Shantolay chihilon is definición al hun envidia ti es un pensamiento enojoso. Yaton hun tishin mash oktoyin Caín ayet mashiloni tola ishaham bal Abel tol kawal agradable kawal ochbe taksatak komam Dios. Mas pitzko ahun sawenal, mas pitzko ahun chichonkulal, mas tit yowal hun Caín ti yinis yushtak Abel, manne asane octol mas tit yowal, manne asane octol chichonah kul, palta masantak al masma kamok. Shantolaet mas hilon is terminual, mas definicional hun envidia ti. Shiwil setietal chietneto. Si es posible, shiashkati lo puede quitárselo o dañarlo. La envidia puede hacer que el envidiado muera a manos del envidioso. Ato junti masya practicar junkainti. Manne hasan octol mastitun saben altuyin, manne hasan octol mastitioval, palta masantak al masma kam is yushtag. Abel, atacalalon Génesis 4:3, Caín mató a su hermano por causa de la envidia. Junsha personaje chihil kaiti, ashkayet mas ahwan kore, ahkulalin Moisés, yeto haiwan shae bajun yeto. Set yushan tol mas ahwan hunchich koreti, ahkulalin Moisés,
yuh sia on sawenal yin Moisés tu zit yushan abay Moisés ti chiqahab komam Dios asha pas ayon tom kam sheqahab chamayon ay kalek cham koshol komasanil shihon koreti mas auk kulal yin Moisés shanay chihilon bay números 16 abay tu chialte juna besti tol a kore mas Juan kulal yin Moisés. Un personaje tol mas beibal en hun chich sawen alti ma hun envidiati aton cham Saúl yet mas yagon kulal yin David mas yagon sawen al yin David set yushan tol mas apneo kun sawen alti ma hun yob kulal di yin isnabal cham Saúl yuhtol a David mas ma kam hun winach chiyich Goliat set yushan a David ti mas ma con kam hun Goliat tu a pesar de que es un pastor de oveja ashapas ayin rey alin konob Israel mohwal ayin shinsok il holom hun Goliat tu shi Saúl ti mas pitsko chanahab yob kulal yin ispishan kash mas on yob kulalil yin David atakale alon bay primero de Samuel 18 abaitu chial de junabishti y junsha bulan eptol masaon kapas practicar jun chich envidia ti atakalalon Génesis 37:11 ashka yuhe yushta José ebiskahol cham Jacob diutola cham Jacob kawalais kam kulal cham yinna José set mas yutba ebisyushta mas ahwane kash mas yakone sawen alin kastol yoche mas ma kamo palta mahwal apno yinis nabale ma on kamo palta tol mas yile sol kash mas sonon tohe José tu y kaitu mas yun yapni kan José bay yul yet Egipto set yushan mas chone le bis yushtaktu yuhmi tol ay kam kulal nan sole yuhmi chiyoche lehbae kamar yuhtol kawal ay chichon kulal ay yob kulalil ay sawenal yine biskahol cham Jacobti shanayuhtushin machonile José set yuh a causa de la envidia yuhtol a José kawal chikam kul ne cham Jacob kawal kam kul ne bil yuhcham yuhtol sunan uninak shibil bay chia suceder junsan casos y un tiempo al ti solo familia a veces junok mamej kawal chikam kul yin junok is familia puede ser anak sunan unin a veces más shahan chutlainak asha ebnak babel unin a veces kamwal chikam kul ne la ebnak entonces asha ye chilo nebnak babel unin tu tol más shahan chiutlainak sunan unin tu asha pitsko ahun yob kulalil yinis nabaleb nakdu ashka mas yun ebisk ahol cham Jacob mas pitsko ahun sawen al yinis nabaleb mas yoche mas ma kam José palta mahwal apno que bien acuerdo palta mas yik alta eleb sol mas anta kal mas son toke José tu kaitu mas yun yapni José bayul yet Egipto hay un solo en el día hay un ojak balna balech chichin culto lo jaleyeto hay un majan no insectos chich carcomas sin español ashayin ko anjobal chale la no un majan no ich yuhtol ay no ich chokin shim ishim kash ay kapash no ich chiokin tete ayechi hilon ismulna hil no ichti ayo piso no ayechi kush lah wo huno setietal tol kawalwar ashka shimishim ayechi ku ayashim kawalwar shim siglibil palta ahumakan no ihti chi yol tohba yul shimishim ti kash chi etash el shim is hoyal shim chikani abayichkan ayhunmakan no chik pikudo ahumakan no chik pikudo tu chi okno yin ankarda momo bayichkan ayet mayal olla itok ankarda momo tu yuhno chik pikudo tu kamsha yalil an yuhtol mayal kushtok no yulan tu entonces ayechi ok an yul echbal
kamsha habok yalilani, kamsha chiman layani, hishoyal shalan. Entonces, aton ismul nahil, hunsan no, chich karkomasti. Kash ay kapashusha makan no, chiyik ihtu, tolchi ok apash yin tete, especialmente yin te tajinte, ashka te vigas, ashka muebles, y hunsan ok shatzet yetal. Ayech ok no yin hunok makan tete, manto los tol chi maihi isqinal tete tuyuhno paltatol chipet etash elo ayechi kotenon te chemte tol malokihal kawalis umal shakalte hoyan kano kash awal yechi kotenon okko abinto shakaltishi yelte hunsanok aserin hunsanok isolalte yuhtol mayal yetne el no ihtu ashka hunsan makan no mayal habinati kaitu hun envidiati ayechi okto hun envidiati yinis pishan yinis nabal nak anema lanan kushlay lahwok ispaqil lanan kushlay lahwok ispishan nak yuh hun chiyih envidiati yuh tolanak envidioso ti kamchiya conformar anak yetok setyetal aybay kawal chioche nak tol miman yelap nok yinta hunok shamaktrel shantol aye chiyilo nak tol lanan chanyahkan hunok maktrel yetok habok ismul nahil yetok habok is negocio yetok is kuyo yetok setyetal aybay kash chikoli nak yakon sawen alin shan ashkaton no ihti kaitu hun envidia tu tatol chiok yin hunok anema tol chikush lahwok is pishan chikush lahwok is nabal hunok maktrel shanayuhtu shibil maktrel chibei balnen hun chichon kulal hun sawenal komon shakal chibah boni komon shakal chitrol troni hishkane shakal chiunek set yuhtol lanan kush lahwok is pishan yuhun chiyih envidia tu ashkaton hunsan no mayal hilti hun makan no chik karkomasti cuando chietne el no hunok makan hunsan mayal habinati chietash el yuh masanil y kaitu chutlayeb anema yuh hun chik envidiati shanayu tushino ha continuar con anhab yiban hun temati mashihunsa ko punto ashkati cómo vencer sobre la envidia ahun tishino ha aplicar pashin ko vida ayonti Zechihut ha on soportar koba, zechihut ko kolon koba, yetwat kamchi kahaye hun chik envidia tu, yetwat kamchi kahaye hun chik sawen al tuhin. Yinba belal shiashkati, yo walil chiha reconocer, yo walil chiha evaluar koba, tatol amok hun chik sawen al tuhin. Es una evaluación personal, es un examen personal, es un diagnóstico personalmente. Chihun satak komam Dios, hay un creyente on ti. Yo walil chico veikul nel koba, bay tal wano neko. Man milano haun practicar hun envidia tu. Man milana no kuslay to kopishan yu. Man milana no hetnen hunok shamakchil. Shan ayutu. Set yo walil chihune yetwar chihe kokolon koba bayhun envidia ti yuhtol subo yokhin yuhtol hin chipitz kohelok kashman yino honok shamakchel shanayutu shiashkati primero debemos de reconocer o evaluarnos si no tenemos envidia, es decir, a nosotros mismos si no somos envidiosos. Yo walil chico na satak komam Dios man milana no haon chichon kulal man milana no haon yob kulalil yin huno het anemail lanan mi kokam kulnen het anemail tu ashkayalo nis anes komam Dios by primera de Corintios 13:4 el amor shashkati no tiene envidia y el mi walito la yakam kulal yinet anemail matol lana na on yob kulalin shanayutu yo walil hay un diagnóstico, hay una evaluación personal. Zeta yeto vecino, zeta caja yek vaya contexto, zeta caja yek vaya comunidad,
zeta kahayek vaya barrio. Y el mi wali chachosha kamkula linet anemail, matol asawen alana onyine. Matol yuk al chanrego hunis hopbe al noe biul habat ot, masha okon kam hunis kashlane, masha makon hunis chie. Lanan mi akam kulne net animal ashkatu, malana nak on yop kula lilin. Shanayu tushin hun babel punto dishi ashkati, yo walil ayach mismo. Chao kun examenen. Set yili bay ayach eko. Takami juntien, wat et satak komam Dios. Paltatatol ihan walay juntien shin, il te kaba, yuhtol takama kokach uslahwok. Kashahoyal shakalojkan kan ashkatu. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos y reconocer la verdad. Ataca el alon Mateo 11:29 shiashkati, sed mansos y humilde de corazón. Se dio walil chihune y chihajon vencer junchich chichon kulaltu junchich sawen altu. Yo walil yaina el chut koba. Ashka mashut ba Cristo. Paltata ayashti. Am choche chota bayin yaina gilal. Ashka tol ayokun envidia tuen. Kawal choche hak ultol mi manelap no. Kawal choche hak uldo chachala y respetar yu anima. Kawal choche hak ultol asan shane ayach aya tumin. Kawal choche hak ultol asan shane ayach aya negocio. Paltataye chelonito lanan ya no kunok makchel. Haniko is negocio baitu asha con yop kula lilyintu. Entonces manan lana no kekenitze chiales kanes comam Dios ashkayalon bai San Mateo 11:29 tishi ashkati, sed manso y humilde de corazón. Ashkaton tushino jutha con vencer junchiyich envidia tu junchiyich sawen al tu yet wash mano kaha yekin yo walil tol manso chutkoba kashyai nakil chihutkoba. Yo walil chiha aceptar tatolay makchel lanan walyek ajabok isnab al hintak tay makchel lanan yek ajishelan il al hintak chao kapkukul tay makchel kawal ahnab al chutba tay makchel kawal lan yelleo yinchela a aceptar salohanieto manchaka yob kula lilin ashkayalon isqane komam yosti yo walil manso chotaba kashyai nakil chota pishan satak komam Dios ashka tushino kota on vencer junchich envidia ti yuhtola hun envidia ti tentación ayon komasanil to kwal choche tol chon ila ayok paltat chol choche tol chon ila yaho ta chon ila yaho kawal war chihabe kawal kokin al shaal paltatatol chon ila aishin ashkatol yob chihabe kash abaitu chipitzko el hun chich sawen altu hun chiyich envidia tu hun shanabalej chihila ye chiha on vencer hun chich envidia ti shiashkati, no dar oportunidad a los pensamientos de la envidia, porque la envidia es un pensamiento que nace en nosotros mismos. Kamo kapchiha lado amo kapchiha oportunidad vaya chipitzko ajun nabale tujin atakalayalon primera de Pedro 2:1 shiashkati. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Y lo wallalon isqanes komam Dios es wishtan que shwanap setio walil chihut koba. Yet wat kam chico chao kun sawen altu hun envidia tuhin yo walil tol chihil hin mas anil setietal manwachoh mas anil lektial mas anil kapsatil mas anil sawenal kash mas anil maine bail kaitu o hut hakon vencer hun chiyich envidia ti paltatatol am choche chel hun santien
lana na con oportunidad baijun chich envidia ti baijun chich sawen alti palta ohtag ne eloch zetieta lo kachute o kach kuslahwo masanta lo kachia kamoch yuto la is consecuencia il shanayu tushin zetio walil chihune yet chiha convencer hun chich envidia ti yo walil chihil masanil ko common naval ko common ochwanil ayujin ko kap satilal yutola kapashun envidia tishtit kapashinun qaneh chich kap sat chachqan habnah bayjun a vecino toaloni paltatitol ch'oqwal hanik oqtzechana yin chatzaloh nahyetoq yal banil paltatina pishan manlana noqtzalohi atujuntu chich kap sat ch'oqtzechalati palta ch'oqtzechia pensar a pishan yo walil chihil jun santuhin yetwarashka tushin ojeja convencer jun chiyij sawen alti ma jun chiyij envidia ti set yuhtol okonis ushlahwok y jun shana balej yet kapashchija convencer jun tentación ti shiashka ti vivir y seguir los pasos de Cristo yo walil tolojije setchales anes Dios yo walil atzet mashial kan Cristo tu a ojike kaitu o jutja convencer jun sawen alti yuhtola jun sawen alti mimman setieta libilok yuh ahí echalon cham apóstol Pablo by Gálatas 2:20 shiashkati con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la guayalon es janes comam Dios es wishtan keshwana. Tatul ayonti, choche kokul kamshach kobeibal ne hunchik sawen altu, hunchik kapsatil tu, hunchik lekti altu, hunchik maine bail tu. Yo walil to chico chak espoh koba kashman shanakon chihibei koba yekko como naval atakalayalon Pablo ti mas Cristo vive en mí yuhtol asha Cristo kahanojin kash asha iskam kulal chamtu asha isbeib al chamtu yo walil chico beib al nej yuhtol a Cristo kawala iskam kulal masulya kambayuh ko yop takilayon ane maonti shanayu tushin yo walil qoshko kam kulal jineb het anemail yo walil o hochehe yo walil o ha aceptaré atakalat setiet al chia komam Dios bayem kamo kap satiltu kamo bah kulal tuhin ashka yalon isqaneh komam Dios ti ta ashka tu khut kobashin o ha vencer hunchik envidia ti kashmah kocha kahayokin ashatinani ojil kapash is consecuencia il hunchik envidia ti yutol mantok alochikan ashkatu paltatola is consecuencia il is consecuencia el hun kulaltima hun envidia ti shashkati trae la maldición tatol ayashti o ka yob kulalil tatol ayashti o ka sawenal yin hun oqiet anemail tagneh elok tol kachala y maldecir yuh comam Dios atakalaya lombay Génesis 4:12 shiashkati Génesis 4:11 al 12 por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Causa, consecuencia de la maldición. Setiushan mashtitkan, hun maldición ti kaiti yiban, hun kain ti yutolai chihilon kaiti, a kain lanantitkan maldición yiban. Yutol masya sawenal, masya chichon kulalil, masya yob kulal yinis yushtak abel, y manne asane oktu masantak al mashma kamoch. Shantolai chalon kaiti shin,
quedarás bajo la maldición. Shan san kalmakchel chia sawenal, san kalmakchel chia yob kula lejin hunok shamakchel, chitit kan maldición yiban. Set las maldición a los titcano, ta las cachipas roxiashkati, cuando cultives la tierra, no te darás frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Shanayutu shiwil makchel yetun tiempo alti, chiyawisiawo tokwal chiya asat, chisa ismul nahilialoni tokwal chilchia ismul nahil, puede ser tolka hanokun chich envidia tuen, puede ser tolana beibalen hun chich yob kulaliltu, hun chich sawen altu, ashka mashyun kainti. Mashala y can maldecir yuh comam Dios. Shanayu tushin miman se dietal chicante hun sawen alti. San kalmakchel chibeibal en hun chich sawen alti hun chich envidia ti chitit can maldición yiban. Kashkalochmul nahoch paltamach cha pakzilismul nahiltu. Kashkalochmul nahoch palta esia woch chibahtu mahya asat maldecido. Kashkalochmul nahoch cha istohol palta mah yil baishto habistumin chatu set yuhtol maldecido yahi. Shanayutu il tekaba talas kushan ayachek yin hun chik sawen altu talas envidioso ach yetwar kamchit yo wal kul komam Dios eban yetwar kamchit hun maldición tu eban beh kanoch manchak sha beibalneh y hun sha la muerte agua junti kabal obiali yuhtolayet mashia on koretu isyop kulalil yin Moisés tu set mashiune shimkan ashkatu mahkan ashkatu akalayet chalon bay números 16:32 tishi ashkati Coré y los que acompañaban fueron tragados por la tierra y consumidos por el fuego y la washiune set mashayo giban Coré set mashagon yun Coré yuhtor spitz ko ahun sawenal un yob kulalil yinis nabal kashmash ahalun san kane yulisti tolman wachok mashial bay Moisés ya juntu machakul komam Dios shanayutu achochoch mashhak bachor kashmashtur la aito gebyuh kale bahu nietok y kaitu mashyun kaikanele psachochor shanayutu achuishta gachwana talakushana achek yin hun beibal yin sawen alti yin agoh yob kulalilti yin hun okshamakchel Tolay tolay peligro y na vida. Yutola comam Dios, amchioche maktrel chibeibal en sawenal, chichon kulalil, kapsatil, yutol ibilok kamichu, ashkamashyun, coreti atacalalombay, números 16:32. Y junsha a consecuencia il chihil kapashok, ashka yuhis yop kulalil ma sawen al cham Saúl yin David, y tzetiet al mashayokin Saúl, fue asesinado en la batalla Atacalealon 1 de Samuel 18. Mashai kapashkamich yiban Saúl set yuhtol mashia yob kulalil mashia sawenal yin David. Y la bilis consecuencia il chihayuk hiban tayon tich kobeiban le hunchich envidia hunchich sawenal hunchich chichon kulalil ajuntu manwarok satak komam Dios paltatoli bilok maldición yuh y bilok yailal y bilok sufrimiento, castol yin islahobal y bilok kamichuh. Shanayuhtu, il tejaba baywana chekok yetun tiempo alti, achuishtan hachwana, kami a yob kulalil yina vecino, kami a yob kulalil, kami a sawen al sholaba yetok a familia, ami wal hunok kam kulalil lanan yaihek eshol yetun tiempo alti, beikul nehelaba achia con respuesta il kun kan lebaldi, Tachokili ba chela a reconciliar a basata comam Dios y Eduard a comam Dios ya mi mancula levan paltatatol kachbeik al tojinun sawen alti hunchichon kulalti huna o yob kulalilti takne eloch tol o hayo kami cheban. Shanay un creyente onti mancha como hok beibalen juntu yuhtol kahan shao Cristo hin. O comam Dios chawat kulal hiban yetun tiempo alti es wishtag Aleshwana.